Ovo je nešto sasvim novo što smo lansirali u svetu digitalnog marketinga uz prizavisne sposobnosti da se klijentima pruži personalizovana i efikasna usluga. U našoj agenciji razvili smo jedinstveni framework pod nazivom Community Connect metod koji obuhvata sve ključne faze rada sa klijentima, od prvog kontakta do postprojekta podrške. Ovaj metod omogućava nam da dosledno poručujemo vrhunske rezultate, prilagođavamo se specifičnim potrebama klijenata i obezbeđujemo njihovo zadovoljstvo tokom celokupne saradnje. Kroz Community Connect metod obuhvatamo sve aspekte rada s klijentima, koristeći najsavremenije alate i tehnologije kako bismo osigurali efikasnost, transparentnost i visoki kvalitet usluge. Bilo da je on ugovoran 3, 6 ili 12 meseci, naš metod omogućava fleksibilnost i prilagođavanje specifičnih potrebama svakog klijenta. Hajde da zajedno prođemo kroz svaki korak Community Connect metodu i otkrijemo kako možemo doprinijeti uspehu vaše poslovanje. Evo od čega se sastoji Community Connect metod: uključivanje klijenta. Prvi korak u našoj saradnji sa klijentima od inicijalnog koraka do detaljnog prikupljanja zahteva i finalizacije ugovora. To su suštinski 4 koraka i to uključivanje klijenata, planiranje, priprema, izvršenje, nadzor, završetak i podrška. Prvom koraku naše saradnje s klijentima od inicijalnog kontakta do detaljnog prikupljanja zahteva i formalizacije. U drugom koraku su planiranje i priprema za razvijanje državnog plana projekta, dodala zadatka timu i postavljanje posla za uspešnu realizaciju. U izvršenju implementacije projektnih zadataka, kontinuirano praćenje napretka i redovna komunikacija s klijentima kako bismo osigurali da se ide prema planu. Završetak i planiranje projekta, evaluacija rada, pružanje postprojektne podrške kako bismo održali dugoročne odnose sa našim klijentima. Zašto Community Connect metod? Zato što je to sveobuhvatan pristup. Community Connect metod pokriva sve ključne faze rada sa klijentima od inicijalnog kontakta i završetka projekta i postprojektne podrške. Naš metod obezbeđuje da nijedan aspekt saradnje ne bude zameran, vodi ka dosadno visoko kvalitetnim rezultatima. Fokus na klijente. Zašto Community Connect metod? Je što treba sveobuhvatan pristup. Community Connect metod pokriva sve ključne faze rada sa klijentima od inicijalnog kontakta do završetka projekta i postprojektne podrške. Naš metod obezbeđuje da nijedan aspekt saradnje ne bude zanemaren, što vodi ka dosadno visoko kvalitetnim rezultatima. Fokus na klijentima. Svaka faza Community Connect metoda je dizajnirana sa ciljem da zadovolji specifične potrebe, očekivanje klijenata, kako detaljno prikupljanje zahteva, redovne komunikacije, izveštavanje do prilagođavanja strategije na slobodnih informacija, što isto osigurava da klijent osjeća cenjen i uključen tokom celokupnog procesa, fleksibilnost i prilagodljivost. Community Connect metod uključuje prilagođavanje rada dužinama ugovora, možemo se dogovorimo da radimo i pilot s klijentom koji traje 1 mesec, kao i specifičnih zahtjeva svakog klijenta, sposobnost da brzo reagujemo na promene i prilagodimo strategiju osigurava uspjeh projekta bez obzira na izazove, efikasnost tehnologiju korišćenjem najsavremenijih CRM alata za automatizaciju, za AI alata u dizajnu, alata za upravljanje projektima i platforme za saradnju, omogućuje visoku efikasnost, transparentnost i organizaciju. Naša tehnologija podržava brze izmene i real-time komunikaciju, čime se smanjuje kašnjenje i poveća zadovoljstvo firme kontrola kvaliteta. Svaka faza našeg frameworka uključuje stroge provere kvaliteta kako bi se osigurao krajnji proizvod ispunjava ili premašuje očekivanje klijenta. Naš posvećenost kvaliteta rezultira dugotrajnim poverenjem i lažnošću i dugoročno Community Connect metod ne završava se projekt završi, pružamo kontinuiranu postprojektnu podršku i redovne evaluacije, dugoročne odnose i identifikovanje novih prilika za saradnju. I sad kad malo uđemo dublje, faza 1 ima 4 koraka: uključivanje klijenta, tulke klijenta, početni sastanak, prikupljanje zahtjeva, predlog i dogovor. Faza 2 je planiranje priprema, tu imamo korak account setup, drugi korak je planiranje projekta, treća faza izvršenje nadzora, egzekucija, monitoring, komunikacija s klijentom, kontrola kvaliteta i četvrta faza završetak i podrška, to je naplate plaćanja, finalni review, metvaranje projekta i postprojektni podrška. Ono što je bitnije od vas jeste da postoje periodične evaluacije izveštaji, kvartalni, polugodišnji, godišnji, redovni pregled s klijentima svakih 6-12 meseci. Naravno, kada potpišemo neko od ovih ugovora, onda na svakih mjesec dana, na 5 mjeseca radimo evaluaciju novog radili, prilagođavanje strategije ciljeva prema rezultatima povratne informacije, trudjenja plana i projekta i umetalog novih zahtjeva klijenta, pogledajući evaluaciju omogućavaju kontinuirano prilagođavanje finalizaciju projekta. Ono što mi koristimo i da vodimo sve naše klijente to je novostano, korišće novostano našeg CRM-a, organizaciji community medije koristije moćno lošno od kao našeg CRM-a, kako bismo klijentima pružili interaktivan i transparentan dostupnost. Svaki klijent dobija svoje personalizovan darbo koji nudi niz funkcija i pogodnosti. Ključne karakteristike su rokovi projekta, klijenti mogu lako pregledati sve rokove projekta osiguravajući da su informisani o važnim tačkama i datove isporuke. Novi zahtjevi klijenti mogu direktno putem svog dashboarda da podnesu nove zahtjeve u skladu sa svojim paketom usluga, pojednostavni proces
omogućava brzo i efikasno rukovanje. Dobanje rezultat naše klijente je naš glavni prioritet, dosta pažnje poklanjamo odnosu i komunikaciji sa našim klijentima. Komunikacija žuriranja, klijenti redom primjer žuriranja mogu direktno komunicirati sa našim timom putem dugoročnog dashboarda što omogućava jasnu i efikasnu komunikaciju. Koje su prednosti? Transparentnost, efikasnost i organizacija. Znači, transparentnost podrazumeva klijent ima potpuno vidljivost u svoje projekte, što jača poverenje, sigura da su letni toku. Efikasnost klijenti mogu direktno putem svog dashboarda pojaviti nove zahtjeve sa svojeg klijentom, koji dostavljeni proces omogućava brzo efikasno rukovanje novim zadacima. Organizacija, centralizovane informacije na mestu pomažu klijentima da ostanu izgledaju u oko svojih projekata. Još je pokazatelji performansi koje pratimo su ocene zadovoljstva klijenta, stopa pravovremene isporuke projekta, navljanje poslova i preporuke. I to kada dalje još dublje uđemo u to, što znači ocena zadovoljstva klijenta, znači merenje zadovoljstva klijenta kroz redovne ankete i povratne informacije, stopa pravovremene isporuke projekta, znači procena projekta koji se isporučuju u skladu sa dogovorenim rokovima, broj revizija, znači praćenje broj potrebnih revizije kako bi se postigao konačan rezultat, pridržavanje budžeta, procena projekta koji smo izgledali u skladu sa planiranim budžetom, ponavljanje poslovanja i preporuke, znači broj klijenta koji se vraćaju, zadavate usluge, broj preporuka koji klijenti daju drugima. Ono što je važno i na kraju gde možete da uporedite odnosu sa prosekom u industriji, to su neki par stavki, planiranje ekipiranja, nešto što je s jedne strane imamo to što je prosek u industriji, s druge strane ovaj način na koji mi to radimo, koji imamo za kreiranje 10 videa, planiranje briefing 1 nedelja, produkcija 2 nedelje, pregledi revizije 1 nedelja, ukupno vreme približno 4 nedelje, s druge strane mi to radimo planiranje briefing 1 dan, produkcija videa 1 nedelja, pregledi revizije 2 dana, približno oko 1,5 nedelja, razvoj strategije, znači to je za kreiranje 10 videa, za lansiranje metanje, dok klasičnim agencijama potrebno oko 5 nedelja, nama je to potrebno oko 2. Što se tiče produkcije sadržaja, također je velika razlika u fazi planiranja, kreacije i revizije. Tako da, vi koji ste zainteresovani da se bolje upoznate s nama, možete slobodno na link zapravo sa mnom da se čujemo i da zajedno mi radimo i također da pogledamo ovu našu prezentaciju gdje možete da naravno gdje možete da berete neki od paketa koji vam najviše